Dobrodošli u Senzaciju, emisija u kojoj uzmemo najbolje od Pokemona i najgore od Pokemona. Pokemoni. Što su Pokemoni? Pokemoni su nastali 95. od Nintendo, to svi znamo, gospodin Tajiri ih je izmislio. I nakon što su izdani samo za Game Boy igricu, počela je popularizacija kroz serije, odnosno crtiće. Crtiće ima 13 sezona, svaka sezona je nazvana po ligama. Ne pitajte kako to znam, imam 32 godine i upravo pričam o Pokemonima full detaljno. Znači ovako, ja kako pričam, tako sezone u biti izlaze, tako da ni ja ne znam koliko je sezona. Uglavnom, popularnu pjesmu koju svi znamo, Ćemo, mora skupit sve, pjevali su jako popularni hrvatski pjevači, Toni Cetinski, Žak Houdek, Ervin Baučić, Đani Stipanićev, Zlatni Dukati, Prljavo kazalište. Pokemon, mora skupit sve. I u biti to je bilo dosta, evo, Borna je cijeli unutra već. Glavna poanta je da Ash Ketchum ide na putovanje, mama ga je sa 12 godina pustila u svijet da skuplja Pokemone. To je jako neodgovorna mater kad smo već kod toga, ali to su japanske matere. To su klinci bili prije, on 95, koliko ima, 12 godina, on ode u svijet lovit Pokemone, a ne ovi danas, vi pred kompjuterom, senzaciju gledate, ojte van lovit Pokemone, napravite nešto od života. Nakon popularizacije Pokemona izašli su slični serijali, na primjer Digimoni. Znači, ili si Digimon ili si Pokemon, Digimon, kao. Super mi je bilo što su čak pobjedili u tužbi kao mi nismo isto kao Pokemoni. Digimoni. Digimoni su bili jako dark, jako spooky. Digimoni su bili za one koji žele gledati Pokemone, ali su jako depresivni. Glavna poanta Pokemona svih serijala je bilo moraš skupiti sve. U početku je bilo 151 Pokemon, danas ih je 63 miliona. To je ostavilo nas generaciju koja sad je oko 30-35, što najviše igra Pokemon Go, jako sakačene jer ja nisam skupio sve. Znaš ti koje opterećenje ima 12 godina i govoriti moraš skupiti sve? Ja ne mogu skupiti sve, ja se trudim. Ne mogu. I mama uleti kao, a koliko je Luka skupio danas Pokemona? Ma, ko on je skupio 5? Evo, ja sam samo 2, ja sam loš sin, ja ne mogu ništa u životu, ja ću propast. Bio sam... Znaš ti koje opterećenje to bilo? Moraš skupiti sve. Porno, prestani, ne mogu, ovo moram... Ok, ali nastavljamo dalje. Pokemon Go, Pokemon igrica koja je viral toliki da više ima korisnika od Tindera i to u prvom tjednu, sad više ima korisnika od Twittera. Najviralnije ikad što se dogodilo nakon španjolske kuge. Španjolska groznica. Pa španjolska kuga. Fun fact. O španjolskoj kugi. Ima jedan stadij španjolske kuge koji u biti umiri cijelo tvoje tijelo i postanete jako ledeni, tako da su žive pokupali ljude. To su kasnije otkrili zato što su našli nokte, jer ekipa bi se probudila i skužila da je u ljesu i onda kopala. Tako da fun fact! Vidiš, ljudi gledaju senzaciju i uče o bolestima koji su poharale svijet. To nema ni jedna druga emisija. Dakle, Pokemon Go, ekipa je poludila, kao što sam rekao, najveći target je ekipa između 30 i 35 godina, tako da ljudi koji rade, imaju djecu, su kao, što je sa djetetom, nek ga neko drugi hrani, Charizard mi fali, ta-na-na-na. Ovo se čak i rimuje, slučajno. Pokemoni se svugdje pojavljuju zato što rade na GPS lokaciju, u suradnji sa Google Earthom su to napravili i čak sa NASA-om. Mislim da je čak NASA rekla da se mogu uloviti u svemiru, što je 2 čovjeka probalo i nije uspjelo jer su u fucking svemiru. Ljudi su potpuno poludjeli zato što se Pokemoni pojavljuju svugdje. Pojavljuju se kraj žena koje rađaju, u raznim nacionalnim parkovima, dok se pljačka banka, dok bilo što. I sami vidite, pogledajte, razne situacije. Pokemon ne bira di će se pojaviti. Pokemon se pojavi i na tebi je da ga uloviš. Moraš skupit sve! Čak i naši celebrity su poludili. Evo, video Mirka Filipovića kako lovi Pokemone po Frankfurtu. Pa Pokemone traži. Sad ovdje. Gore, tu. Gore, Pokemon. Majku ti milo. Zato ja volim Mirka. Mirko može istući sve, ali još uvijek lovi Pokemone. On je još uvijek dječak od 12 godina u duši. To je to.
Kojiš, nakon što si najveći fajter, uvijek moraš ići u trenere. Mirko si samo lučio otići u Pokemon trenere. Ti Pokemoni će biti zajebani, stari, to kad dođe kao biram tebe Pikachu, a Pikachu izađe vanko. Digimon killer, Sai killer. Vedrane, Sai je Pokemon PS i moj kameraman ne zna što s Pokemon mislim. Thanks for watching, everyone. Hope you enjoy your Pokebras. Yep. Jedna od meni najzanimljivijih situacija je što ekipa iz Ludnice je gledala ljude po parku kako love Pokemone, izjavili su da oni nisu normalni. Pa meni je to vrh. Zamisli, znači psihijatrijska bolnica i ekipa unutra gleda i govori kao i ja sam zašto unutra? Što je ovo? U biti kad njih vidim, zaključajte nas još 2 puta, mi smo jedini normalni. Vidim njega, on lovi Pokemone, ja ne mogu vjerovati. Ja sad idem u svoj svemirski brod, javite ekipi da ovdje na zemlji više nije dobro. Gdje si mi ključeve od svemirskog broda? Kao što sam rekao, ljudi su poludjeli i ne samo da idu svugdje i rade svašta, pojavili su sada ekipa sa dronovima koja... Što je meni dobro kod svijeta? Pojavi se nešto, ima striktna pravila i onda se uvijek nađe jedan koji će zajebat sve. Ovaj lik vjerojatno s Balkana, zašto? Jer mi Balkanci uvijek nađemo načine kako nešto. Dakle, on je stavio svoj mobitel na dron i ide okolo dok sjedi i lovi Pokemone. On je stavio mobitel na dron. To je level 999 ljenčina Pokemon trener. Želim biti Pokemon trener, ali da ne treniram. Pojavilo se crno tržište Pokemona, vjerovali ili ne. Dakle, ne prodaju organe Pokemona, nego crno tržište koje prodaju levele Pokemona. Pokemone, čak nama me trenere sa raznim tehnikama i onda kradu Pokemone. Ovaj svijet je službeno gotov. Dobro, ja se tu zafrkavam. Jako puno hejta su dobili Pokemon igrači, što mislim da ne bi smjeli dobiti, jer ako postoji neka aplikacija koja će izvući ljude van da se igraju, druže i love Pokemone u svijetu u kojoj postoji toliko raznih stranja što se događa, mislim da najbolja stvar što se dogodila je Pokemon Go. Dakle, nastavite loviti. Ljudi su toliko obsesivni da po ovoj vrućini 45 stupnjeve vani, on u podne ide loviti Pokemon. Jer on je Pokemon debil trener, on je Pokemon trener, pravi Pokemon trener. Izašla je statistika, Pokemon Go je više posjećen nego Twitter, Facebook, Tinder. Više od Tindera je odmah downloadan, što mi je jako čudno da se ljudi više vole igrati s Pokemonima nego sa drugim ljudima. Jel neko zna ugasiti Pokemon loptu? A sad idemo na prvu senzacija troll kampanju koju smo napravili. Ovako, imali smo jako puno prijava i Sensation nam je dao 10 majci i 10 USB stikova koje ćemo podijeliti najboljima. Ne možemo pročitati, nažalost, svih 10 jer će emisija dosta se onda produžiti, ali ovako što ćemo napraviti? Mi ćemo sad u par sekundi staviti jako puno njih i onda vi možete pauzirati i gledati što su ljudi radili. Ja bih samo spomenuo neke, na primjer, skužili su nas, što da radimo, gdje da se nađemo, odgovor, joj, baš budu se sad naljutili zbog par kila trešanja, Isuse, mi se znamo, ja sam Rene, joj daj Tomo ne seri, dosta mi je sranja za jedan dan. To je ono kad te ulove za trešnje, kao ne, sad je ti Tomo, Rene, ne znam više ko si. Ok, skužili što da radimo, Leon, kaj ti je ovo novi broj, da, što ćemo, naćemo se na trgu, sakri sve dohadze, nije ovo nikakav Leon, ovo je troll, svaka čast. Sad, meni je ovaj jako drag zato što je frajer napisao samo ko. Nije ništa drugo pitao nego ko. Vidiš da je frka, vidiš da je ozbiljna situacija, negdje smo pogodili, frajer je već sve spalio vjerojatno, kao ko. Znači, postoji mogućnost da je bilo više njih koje je skužio. Skužili su nas, što da radimo, gdje da se nađemo, budite u 8:30 na ulici, sredit ćemo sve. To je frajer, to nije bitno što je bilo, ko je bilo, ja ću sve srediti. Ovaj sam skoro zaboravio. Skužili su nas, što da radimo, gdje da se nađemo, petak je, zašto nisi pogledala senzaciju jučer? Pa to je to. Imamo najbolje fanove. Ako ne pogledaš u prvih sat vremena, stari, nešto ćete Hvala vam puno na tim trolovima, jako ste nas nasmijali, hvala što nas pratite. Kao što sam rekao, dobili ste majice i USB stikove. To je to bilo od senzacije. Ovako, ovdje kliknite za subscribe-ajte se, jako brzo rastemo, hvala vam puno na tome. Ovdje za stare epizode. Mi sada idemo na pauzu, vidimo se 1.9. na jesen, tako nešto. I vraćamo se još jači i moramo spasiti sve Pokemone. Pokemoni nas trebaju. Stavi mi sad kapu od Asha Ketchuma. I stavi mi znak od Batmana i stavi mi kišu ćevapa. Zamisli tamo poljoprivrednike koje
koje se brinu oko francuske salate. Zaljeva grašak i mrkvu sa majonezom. Bit će ovo dobra salata na proljeće.